Yeşilay rayonunun ötekleşi, Talas Oblastının Karabağ rayonunun administratif teklerinde Oblastın Borgolu, Talas şehrinden 60 km, rayonun Borgolu, Kızıladır'da 13 km aralıkta yaşlı. Yakında aralıkta deniz yol stansiyası, Maymaga çeyinki 60 km, Ayazı Kengeçli Jalp Bayanıtı, 22 gün 10. Öyle ürün bolu eseplerinde Talas ürünü. Sudu жақсы пыратты, көміс Құдай болса біргелесіп, елдің керегіне жарап береді. Анда var, oşun negizinde жооп менен каттыраттыгына ал боюнча да акциялар билдирип бердилер. Ошол нейни туруш колдогонун ошол дагы кошумчалап коебуз.